nuko ibihe bihinduka vuba, bigenda bihinduka vuba. Ibihe byahindutse vuba, ntabwo ntitwashoboye gukora ibihagije. Umuntu ajya kubamareramo rwose umujinya, bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda. N'abari abandi baducitse bakambuka, ubu bakaba bagaruka tukabakira neza, tukabasubiza mu kongera kuba mu Banyarwanda. Ikijya kimbabaza, ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera hakurya. Il y avait un certain nombre de solutions pour ramener les réfugiés rwandais chez eux. La première était de les faire rentrer pacifiquement. Mais nous étions mal placés pour le faire. Donc, nous avons dû nous résoudre à une autre stratégie, les faire rentrer de force. I don't give a damn. They draw cartoons, they call me Hitler, I know them, I see them, I'm not bothered at all. Tuve muri Zimbabwe dusimbukire muri Sudani, aho ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ruswa cyatangaje ko cyatangiye kwambura abo mu muryango wahoze ari umukuru w'igihugu Omar al-Bashir imitungo bikwijeho binyuranyije n'amategeko. Mu Cyongereza iki kigo cyitwa Empowerment Removal Committee, kivuga ko cyakoze anketi zirambuye kiza gusanga muramu wa Bashir bishywa be n'umwe mu byegera bye bikomeye bya hafi wigeze kumubera minisitiri w'ingabo bikwijeho imitungo myinshi bakoresheje gusa ikimenyane n'icyubahiro n'igitinyiro bakuraga ku mukuru w'igihugu mwene wabo. Iyo mitungo irimo by'umwihariko amasambu manini n'amazu ahenze. Imwe muri iyi mitungo barangije kuyamburwa ijya mu maboko ya leta, Minisiteri y'Imari y'Igihugu. Usibye gukurikirana ibyaha bya ruswa n'ibyo gusahura ibya rubanda no kubambura ibyabo, umushinjacyaha mukuru w'igihugu cya Sudani yahaye iki kigo gishinzwe kurwanya ruswa n'ububasha bwo gusenya inzego zitandukanye zidafitiye inyungu igihugu Perezida Bashir yari yarashyizeho, ashingiye gusa ku cyene wabo, itoneshwa, ruswa, kwiba no kunyereza umutungo wa rubanda. Mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize, Marshal Omar al-Bashir yahiritswe ku butegetsi bw'igitugu yari amazeho imyaka 30. Kugeza ubu afungiye mu murwa mukuru wa Sudani, Khartoum. Mu kwezi kwa 12 gushize, urukiko rwa mbere rwamukatiye gufungwa imyaka 2 ku byaha bya ruswa. Bashir akurikiranweho kandi muri Sudani n'ibyaha by'ubwicanyi inzego za leta zakoreye abaturage bari mu myigaragambyo y'ituze mu mwaka ushize. Naho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho rushaka kumuburanisha ibyaha bya jenoside, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byakorewe mu ntara ya Darfur iri mu burengerazuba bwa Sudani. Around 1998. Do you remember somebody called Seti Sendashonga? Muramuzi? Do you also know an author or some academic or something called Prunier? Gerard Prunier, you remember him? Has anyone seen his book called From Genocide to Continental War or something? That intelligence.
that indeed those things were happening. The things he wrote in his book. As to whether actually Senator Shonga died because he had crossed the line. I have very little to say about that, but I am also not apologetic about it. Cyabibagirwa icyabavanye mu bucakara. Ababyibagirwa bigira ingaruka. Bose bari hanze bidegembye mu mva. Barimo nabo Prime Minister yavuga. Bararengwa bibagirwa icyabavanye mu bucakara. Murareba ejo bundi ahanyine irwa byonyine no kumva mbisubiramo wenda ndumva ari nko kubiha agaciro ntari kwihombi ariko just kubera kubiganira kubiha ko bikwiye kumvikana. Iyo ubona nayendeho mbona njya gusoma ibi byanditswe na Prime Minister nari mvuze, narebaga n'ibindi biriho bivugwa, nayendeho mbwira abantu bacu muri leta n'abandi narebaga babisubiza, njye nta nubwo nigeze mbisubiza cyangwa mbivugaho, ubu nibwo bwa mbere bivuze. Ariko nkabona n'abantu bacu bamwe oya ntabwo ari twe twabikoze bahakana nibyo, ntabwo ari mu babikoze. Ariko ugiye ikibazo cyanjye ahubwo mwari mukwiye kuba mubikora ahubwo. Ntabwo nta politeness mfite kuri ibyo ngibyo, nta diplomacy, ahubwo ikitangaza ni ukuba mutabikora. Ni ukuba abantu bashobora kagambanira igihugu cyabagize icyo baje kwiratisha bari cyo. All those fellows would have been nothing iyo bitaba iki gihugu cy'atabura u Rwanda rwabagize icyo biratisha. U Rwanda rwabagize icyo baje gutuka, to abuse. Ibi bitangajwe nyuma y'amakuru yagiye hanze ku mugoroba wo kuri uyu wa kane, aho mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, umusore w'imyaka 25 witwa Tunezerwe Jean Paul yinjiranye mu nzu bogosheramo grenade. Abakorera muri iyo nzu bavuga ko bamusabye kuyisohokana igahita imuturikana agahita yitaba Imana. Abantu 11 bari bayirimo barakomereka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera atangaza ko nyuma y'ibyo bikorwa iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ibyabaye bitagize igikorwa cy'iterabwoba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Masoro umusore yaratuyemo yabwira Ijwi ry'Amerika ko nyakwigendera yarasanzwe agaragaza imyitwarire mibi mu baturage. Yarasanzwe azwiho ubujura bwitwa bwa kibuko no gushikuza abantu nijoro na telefone n'amashakoshi abagore cyane cyane. Ntabwo ajyaga bihanirwa. Urumva hari umuntu ushikuza ariko taramufatana icyo gihanga. Polisi yatangaje ko usibye Jean Paul Tunezerwe wahise witaba Imana, mu bakomeretse 11 harimo 2 bakomeretse mu buryo bukomeye. Umuvugizi wa polisi akemeza ko abakomeretse bahise bajyanwa kuvurirwa mu bitaro bya gisirikare Kanombe. Umubyeyi wa nyakwigendera nyina Habimana Anastasia yabwira Ijwi ry'Amerika ko nta myitwarire idasanzwe yabonaga ku muhungu we, gusa ngo hari abamubwiraga ko agendana n'abasore bamwe ibiyobyabwenge. Baramaze ati se yarasanzwe
bakinishaga ibyo bintu ndavuga newe ntabwo nabikinishaga ntabwo nigeraga mbibona bikinisha nyine mu myitwarire yiwe nta kintu mubonagaho kidasanzwe pe. Usibye kuba yatunguwe n'urupfu rw'umwana we baherukanaga mu gitondo ari muzima agiye mu kazi k'ubuyede, uyu mubyeyi anavuga ko leta itamufashije gushyingura nyakwigendera watabishobora. Twaguye mu kantu nyine ubu ngubu kubera ko natishoboye kwiruka bwanyandikira ibipapuro byo kuzamushyingura yuko nishoboye. Ubu ngubu noneho no kumushyingura byakuyobeye? Byanyereye rwose nta kuntu umeze. Oya ntabyo nashobora rwose nayo ntabyo nabasha. Namwibasese namukuza nanjye ko njya aciye inshuro. Polisi, ingabo z'u Rwanda n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB bahise bagera aho byabereye, umutekano urakazwa. Umuyobozi w'akagari ka Masoro ahabereye ibyo byago asobanura ko inzego z'umutekano zahise zihumuriza abaturage. Iyo ikibazo nk'icyo kimaze kuba hari inzego z'ubuyobozi, inzego z'umutekano, abaturage nyine bagahumurizwa. Yego, inzego z'umutekano, inzego z'ubuyobozi tubagaragariza nyine ko turi kumwe nabo cyane, ndetse kandi ni nako bimeze. Baba begerewe, baganirijwe, n'umutekano nyine wakajijwe kurushaho. Nyine urabyumva, habaye ikibazo nk'icyo ntago byaguma nk'uko byari bisanzwe, nubwo n'ubundi umutekano bize ko usanzwe ubukajijwe, ariko ubu nyine biba byagize umwihariko. Kugeza ubu usibye wari ufite grenade wahitanywe nayo, nta wundi uremezwa ko yaguye muri iyo mpanuka. Polisi ivuga ko nubwo iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ibi bikorwa bitari by'iterabwoba, ariko bagiye gukomeza gukora iperereza ryimbitse kugira ngo barebe aho nyakwigendera yakuye grenade.